إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درس أدرس ممكن دواء أمها بيفلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا قرآن سنة إفما أمر كريجن واقع أدي يا خلاف بدأ تكون درو ركعتري وما علون منا أمر كريجن واقع كريجن درس علون منا بيان بيديي علون من إيشج يفنجه asasi deechaki ei kitu gwana sunnai adi edeeti ge macca mi islam din binaye famiyati den edeecha khilaf icchinge baade ei bid'a e bid'a rakkaterima algon menna algon menge shariye barbodan amru kurabba fawakan algon menna kurige darsum bayan behigejje ei algon menge mi din rakkater ko mattaka asawaki algon menge mi dina kimi wa kifaratakum bawa dabba fawa rabbudu amanaten hagigatuwa e amanatan algon men amanat teriwanjene e amanatan algon men amanat teriwanjene algon menna e shariyata uni ituru kurun eggotoke sudda wegene nuwe e shariyat khande elu farai e Allah subhanahu wa taala e faratun khanda eluvi goi algon men balagan jeni eya algon menna algon menge amilla fusun evves kame itoren kureven adi unyenno me kureven algon men amilla fusun eshariyata ecche wadda adikam gawanama ekam vegen midani bidwa ge terega e bidwa rakka terima ge bidwain salama guma algon menna algon menge di amru kuraba fave bidwaya behewarak ginawa katabes kurige darus ga bayan behigajje den algon me mire balalani den bidwaya ki kobato bidwaya mikyani konchakatto bidwaya kamiwani kon kant taketto ekant tak algon me emme fortama mire balalani bidwaya ga wa ka den algon me namihar warak ginange ba iwe warak ginange iwe lafzen ei kuriga algon me ahaves lafzen nu ei kiye ahaves lafzen nu ei kiye waragina lafzum mihar algon men 10 vejjahi gatu algon men waragina lafzum 10 vejje e algon 10 kuranji he kandatta 10 kuranji he kandatta ege terege tauhid shirku khurafi kandatta sunnai gurwa bid'a mi algon men mihar algon men war taraf lafzum taken mihar mi lafzum tam algon men ege jehi gatu mige malumatu ege gen algon men dingege mige maulumat tangalonna engen dinge geni mige maulumat negi amadina birati wege hunanje muslime ke adi algon men bunika mugavias muslima kanwana higatwa algon men furihama kuranje kantattake furihama nukuraha hidaku ege terege dannanje kantattake nge bahure salame banje kantattake nge bahuri e kantattan algon men dane ekantattakun salame vima higatu algon men muslim gotuga belevigen da bidwa mi lafza ki algon mihar oragine iwe lafza emma bi bidwa ki ko bato algon mire balala bid'a mi ge lafzi maane ki kurin evves misal neti namuna neti alam ijad kurave kom me kame kurin evves misal neti adi namuna neti alam ijad kurave kom me kamaka bidwa ege lafzi maana ge benu kurave lafzi maane ki bahavi maane ki
kuring evves misale namuna enneti alan ijad kurave komme kame ei bidwa me bidwa ge me lafzi maanaga Allah subhanahu wa taala ge mi wahi bas folo asfave ge Qur'an ko Allah wahi kurava famani badi'us samawati wal ard badi'us samawati wal ard ekalan ge evves misale namuna enneti udutaka bin hedde viras kana kuring evves misale namuna enneti udutaka bin hedde viras kana badi'u eni asa badi'u ei bidwa enne ge badi'u ege maane ki ei kuring evves misale namuna enneti ijad kurabba fara ekalage mi udutaka bin kuring nei udutaken nei bimen nei kuriya neti bani ko Allah subhanahu wa taala udutaka bin noti haddawa kuring evves misale namuna enneti embege mi Allah subhanahu wa taala wahi kurabani badi'us samawati wal ard ekalange kuring evves misale namuna enneti udutaka bin hedde viras kalange adihama lafzi maanaga Allah subhanahu wa taala ge mi wahi bas fulo saasfave ekalange wahi kurabba mani qul ma kuntu bid'an min ar-rusul qul ma kuntu bid'an min ar-rusul kali fan vidar washe rasulun kure emme furatama rasulahu kam gatiman kali fan we badanu ganno timan kale fana ki rasulun kure emme furatama rasul ki men nune mane i kurim bes timan kale fana kurim bes rasul be kalon wada gam fave qul ma kuntu bid'an min ar-rusul bid'an ne asa bid'an ne gife qul ma kuntu bid'an min ar-rusul kale fana vidal washe rasul be kalon kure emme furatama rasul kamuga timan kale fana we wada nuganna me mane ki kurim bes timan kale fana kurim bes mani rasul be kalon wada gam fave ehin kamun shar'i evves dalile evves aslen neti kurave komme kamaka mi bidwaye mi kiyani mi bidai shar'i evves asle evves dalile hujjate ne komme kamaka bidwaye mi kiyani mi bidai ema mi oti lafzi maana kulifa mi lafzi maana bidwaye ema lafzi maana mi oti kuring evves misal namuna enneti alang ijad kurave komme kamaka bidwaye mi kiyani ege lafzi maana ga shar'i maana ki boga bidwaye mi shar'i gotu mi keni kon kale kan dattaka shar'i maana waragina ko gotan ilmerin kurava fave ege terega ilmerin bayan kurawani emme jami' ta'aruf bidwaye kurava fani imam ash-shatibi ekali fali wa fawa al-i'tisam yakunu fatwa al-imam ash-shatibi rahimahullah ekali fali wa fawa al-i'tisam yakunu fatwa ekali fan kurava fawa ta'aruf ei emme jami' ta'aruf kamuga ilmerin bayan kurabba fani ekalifanu kurabba fa ta'aruf ki koba ekalifanu kurabba fa ta'aruf ki ei bidwa ki ei tariqatun fi ad-din mukhtara'atun tudahi ash-shar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud lillahi subhanahu tariqatun fi ad-din mukhtara'atun tudahi ash-shar'iyya yuqsadu بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه مية كيفان قربا فتعالى مية لفظ تهوج معنى علونا من فرطة داني طريقة في الدين طريقة فتاة طريقة مكياني عمل كرمتكا خاندا إلي كم نغوتي عمل كرمتكا خاندا إلي كم نغوتكا طريقة نعرفهم مكيان طريقة amal kurmattaka khanda ilifawa goi nuata gote komme gotaka mikani tariqatun fi dinuga em kam bidwaya kam miwani dinuga alang ijad kurave kan tatta dunyawi gotun alang ijad kurave kan tatta bidwaya kan noa bidwaya ke lafzi maane dani bidwaya ke shar'i maane kanna na dunyawi gotun alang ijad kurave deska ema dini gotun dinuga alang ijad kurave komme kam miwani bidwaya ka ehkam mini din syarat kuraifa dinuga ini kuraifa fi dini dinuga mukhtara'atun alang ijad kuraifa mane ki bidwa veriya ena e bidwa veri amalu ena mi kurani hujjate shar'i gotum hujjate dalilen aslen neti ena e amalu e kurani evves irshad neti shariye bawa le faratun evves irshad neti mudday neti
ena ekantange kurani enkam mukhtaratu alam ijad kurave mi lafzum mini lafzi maana ya gulifa shar'i maana mini mi lafzum lafzi maana ya gulifa mukhtaratu yuqsadu bis suluki alaiha al mubalaghatu fi ad-din yuqsadu bis suluki alaiha al mubalaghatu fi ad-din bidu veriya amalu e kurani alukamuga maqsaduga adi ekamuga ena mubalagha kure ei sawabu itul kurumuga maqsaduga bidweveriya agigatuga e bidweveri amaluga teriya miwanne alkamuga maqsaduga adi ekamuga ena mubalagha eba kure itura sawabu hodu mattaka ekamuk sharigatun ebes dalil nei ena amille engam mikurani ekandatta alumunna fenna alkan kuraya uga tafaatu ko ikota tafaatu ato miun e amaluta kuramun datam ei ena deke gotuga den mi wargadetti manne mi getera mi wade mubalagha kurume mi kiyani e inna waravura boda ekan kurum kada edifawa min waravura bodan ekan kuruma mi kiyani mubalagha kurume e hadis ge sas paveta baligh fil istinshaqi illa an takuna saima tiba roden urajjiya nefata fennumuga mubalagha kurashe manai kada edigen ba waravura itura etereyad damalashe fin etereyad damalashe nefata ei mubalagha kurun e khanda edigen ba min waravura itura kuruma mi ken mubalagha kurun mi bidwa veriya ena e bidwa veri amalu ena mi kurani alkamuge maqsaduga adi ekamuge teriyam ena emme funan ena wannam e bade ei sawabu itur kurumuge maqsaduga ekamuge sawaben itura nume wane azaben menu itura nuwane azaben menu itura nuwane kitamme barakan e giterang ena wain kamu kavias kitamme barakan ena mubalagha kur kamu kavias sawaben ena ekam ituran nuane kamu ki vegen ena ekange kurani ena amilla nafsa fenna gota sharwi ebes dalilan nei sharwi bawale bi faratu bawale bi gota kannu e faratu ebes isuna yakanula e faratu ebes dalila hujjata kanula ena ekan kuramu gedani ena ekan kamu ebes sawabe libigen nuda mi lafzu tawga maana bi bayanage medi demmi shar'i maana ge ijmali maana tariqatun fi ad-din mukhtara'atun tudahi ash-shar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud lillahi subhanahu mi ta'araf mi ijmali maana ki bidwa ki shar'i gotun bidwa ki ei tariqatun fi ad-din ei Allah subhanahu wa ta'ala kura alkan kura iruga Allah subhanahu wa ta'ala alkan kura iruga mubalagha kurumuge maqsaduga Allah subhanahu wa ta'ala alkan kura iruga mubalagha kurumuge maqsaduga deenuga alam ijad kurave komme kame ei bidwa ge ijmali ma Allah subhanahu wa ta'ala alkan kurumuga mubalagha kurumuge maqsaduga deenuga alam ijad kurave komme kamakam mikiyani shar'i kamakavattarwa Allah subhanahu wa ta'ala alkan kurumuga mubalagha kurumuge maqsaduga shar'i gotakano takamakavattarwa gota deenuga alam ijad kurave komme kame shar'i kamakavattarwa mitang mini shar'i kamakavattarwa e bidwa veriya e kura amalu beru fusun shar'i kamaka nota gotaka e bavattarwe ekamako hagigatuwa shariyata itak gotaku eba idikolwe fusuwara beru mistakunna fenu moga ena e kurani diinuge alokame kurani ge gotuko mi hona fenige midani ehmegen ta aslu minan azab bodwegen midani kibegen ei mistakunna warabod olwaadmen e olwaadeveni ei alokkamegge gotuko mistakunna fenigen gos mistakun warabod maligegge baje he mistakun ena e kura e kanta feni e tabaave ekamuga mistakun gos kuriyad deva ekamuga ena tabaave enage ba tabaave alokkame gotuga algonna ege baawor kanta tamir mujtama fenna adives filana dege ba ekkantatta adives filana de miwaran nasihat dev mundar darusta dev mundar adives ek ebawatuga baawor kanta algonna terege bahuri ei kurige mistahun ko du ko fadiyagan mistakun ekanta balagati alokkamuge gotuga balagati ema alokkama beer fusunge battarwe ekam ko hagigatuga shariyata itak gotakun eba fusuwara
ege terega shari'i baawali farai Allah subhanahu wa ta'ala ekalaange bes isna fulakanula alkono baki khassa goittake baki khassa halittake baki khassa kayfiyatake lazim ko hama e fada ebes dalilen hujjate neti alkantattake lazim ko miri shari'ata khilaf kantatta Allah subhanahu wa ta'ala ge sudda ennete Allah ge hudda kanla me shari'atan ebes kamen algon kan nuweddene shari'atu ge ebes kame deenu ge ebes kamen Allah subhanahu wa ta'ala ge isna fulan la algon kan nukurwen ei shari'a kandaylo ge farai shari'a kandaylo ge farai e faratu ge isna ya ek ganuniya ka algon kan nukurwen Allah ge nabiyya ekabes Allah ge nabiyya e kalange shari'a mistakuna for ko devu mattaka fonu vi farai ge e kale fan ebes e kale fan amilla fulakan ecche bayan nu kotteve तीनों के अभ्यास का ये अल्लाह त्यांग वाफ़ वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा एकरेफान अमिल्ल फ्लकन इच्छके विदारे नुआने अमिल्ल फ्लकन इच्छके विदारे नुआने एकरेफान विदारवा बसपुरई दीनी को तुम कमे विदार वज्जा ये अल्लाह के वही है अदि वाइद कर बसपुर सत्य अल्लाह बयान कर दे वाफ़ वलौ तक़व्वल अलैना बअद अल अक़ाविल लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन thumma laqata'na minhu al-watin Allah ekoroga ekari fan timang Allah macca buhtan dogun hadda wagen ituru fulan hadda wagen bahaka dakka kam gawana walau taqawwala alaina ba'd al-aqabil la akhadna minhu bil yamin timang Allah ekari fan wargaden ippevi mohe wargaden ippevi azabaden vi mohe thumma laqata'na minhu al-watin de ekari fan ke kharful ke narful wastu ekari fan timang Allah hanu wale vi mohe खरके नारफुल बस खंड वाले माने कि फद गदफत अजाब एकलेक फान बस्ति मंग अल्लाह देवी मुहे अमिल्लें हद्दवागन ति मंग अल्लाह मच्चा इच्च इत्बा कपड़ दक्कवा गवा एमा अमिल्ल दीनी को तुम बस के नुने वेने बस मिया दीनी को तुम अमिल्ल दीनु का मच्चा बहुतान दोगन हदा मिया योति तम्मत नरका के फतुराशेना मन कतबा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार इन हदीस गई होती तिमन कलीफान मच्च गस्तु को दोगिन हदाफि मिया माने कि दीना बे को तुम मिहल्ने होती दीनो का एहन के दोगिन हदाफि मिया शरीयत को दलील नती दीनु को तेरे यार दोगु हदागिन कमें अमिल्ल फुरुम बद्दा मिया फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार एनगे थम्मत नरका के फतुराश अदि कीर्ति कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करो मन क़ाला बिल कुरान मा लैसा बिही इल्म कीर्ति कुराना बेहगो तुंग मिहा इल्म नुवा कमेक गवाह दक्का फिमिहा फलियतबव्वा मक़अदहु मिन्ना एन के तम्मत वसनर का फतवाश एन के तम्मत वसनर का फतवाश एम अमिल्ले कमिया का शरीयत के बस कमें इतरे नुकुरे वेन अमिल्ले का दीना बेहगो तुम वाह के नु देखे अमिल्ले का कमें इजाद नुकुरे वेन मि दीना को Allah subhanahu wa ta'ala anggawa fawa kame menui ehen kamu mi bidwage syar'i manai bidwage syar'i manai kimi Allah alqan qurai ruga mubalaga kurumge maqsaduga syar'i kamaka wattar wagota deenuga alam ijad kurave komme kame nuwata komme amale komme gote ei bidwage me taarafun दुनियावी को तुम हेदे बिदवा तंगे बनी कुमे दुनियावी को तुम हेदे बिदवा तंगे बनी कुमे ए दुनियावी को तुम हेदे बिदवा तके मी पुराने मिसाल का दुनिया का मिस्तक मालंग इजाद पुरा kan तत्ता matinda बोट इजाद कुरमा कारो इजाद कुरमा तफात फन तक फइतलियुमा मी बावत के बावर kan तत्ता ngaloon फिर नम मिदानी दुनिया का मिस्तक अलंग इजाद पुरा अदि खास को मी जमान को समा मी दनी हम अलग kan तत्ता इजाद पुरा वो दुनियावी kan तत्ता ए मिस्तक के दिरियो मग मिस्तक न बेनु बा kan तत्ता बेनु बाkan तत्ता एकान तत्ता मी बिदवा एक तरकन वन्नाने एकान तत्ता का बिदवा एक ये फिकम गवाना मा ए लफ्जी को तुम बिदवा ए बिदवा ए शरई बिदवा एनो ए शरई कम का खिलाफ वा कम में दुनियावी कम की हुद्दा कम है शरई कम का खिलाफ नो जाई दुनियावी kan तत्ता हो असला की एकान तत्ता हुद्दा वेगंगो ए शरई को तुम एकम मना कुरान दलील नुफन ना है शरई को तुम एकम मना कुरान दलील ना ना है इंदा को दुनियावी हुरिया कमें हुद्दा एमा दुनियावी गोतुंग अलंग इजाद कुरवे कुम्मे कम की हुद्दा कमें एई हुद्दा इच्चेंगे बेनु कुरुम हुद्दा एगा एई शरई गोतुंग एकम मना कुरान दलील नेतिया
syariat kan mana Quran dalil neti ya ai Allah ki tu Quran ga wahi Quran bahmani huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ekala gei tiabami unattaka bimuga waha icchin hedde waskara huwallazi khalaqa lakum ekala gei tiabami unattaka hedde waskara ge ma fil ardi jami'a bimatiga waha icche bimatiga waha icche tiabami unattaka huddai huriya icche එකම පාරවණෙන් දෙම්බලෙන් ජීහෙනි ශරවී ගොතුම් දලීලක ඛිලාෆ්වා එච්චංගේගේ තෙරේගේ වේතෝ දලීලක ඛිලාෆ් ජෙත් මනාවා අගොන්නන්ගේ දුනියේ අල්ලාහ් ති කුර්ආන කොමි ගොත අංගවාව එකලාංගේ බිම්මති ගවා හච්චති බාමනට කහෙ දෙවස් කලාගේ මහුරිය අච්ච හුත්ත බිම්මති ගවා හුරිය අච්ච දලීලෙන් එක මනාන කුරාහයිත අගොන්නන්ගේ බෑවර එච්චි බහුරි මනා අරා බෑවර එච්චි බහුරි ඒකීවේ දලීලුන් ආසක මනා කොෆිය ති මනාවේෆා manawefa ei kamekkam ko ges echchekam ko yes zaga bimmati ge hede echi datta ei mastuwata ketiyes ei ekam ko hara ki vegen ei dalilum kam mana kurabba dalilum kam mana kurabba hoti emma duniyawi gotun algon na komme kamen algon kur maccan ayakas ege aslaki hudda vegen bu dalilaka fushuna araha hinda emma duniyawi kan datta mi ge tera kan nuwannane mi bidwage shar'i ta'arafu ge tera yaka nuwanna emma bidwage tere mi wannani dini kan tatta diinuga alang ijad kurave kan tattan ei bidwaya wa den algon mem badalani shariatuga aslek kandai fawa evves kamaka bidwaye kidato hagigatuga sharuga aslek kandai fawa evves kamaki ei bidwaye nun ei kiye bidwaye nun ei ki bay far won hiwe danai bidwaye ke ehna mes bidwaye nun ei shariatuga evves gotakun kura gotaka ege aslek kandai fa wana shariatuga aslek kandai fa wana kuriga ilmerin salafus salihun ebe kalum kurabba fawa bayek kan dattaka ebahuri bidwaye vidala ekama koy bidwaye vidala fori kommana ek lafzi managa shar'i mana ek nu shar'i mana ek nu ebe kalum gotak kurabba bay akan dattaka ufa faala kura haluga ebe kalum ebahuri mi kiharan kala bidwaye tibanna me hadana kiharan kala bidwaye ebe kalum gotak bidwaye lafzu ben nawaf me ani ege lafzi managa shar'i mana ek nu shar'i mana ek nu ege misale umar gafanuge khilafatuga ekale gafanu el imamegge fahatam ejjamaategga isha namaz afauga tarawih namaz quragotam hamajesse tarawih namaz quragotam hamajesse mi bidwaye tonuni bidwaye nunto by far mi akan hiwe dane mi bidwaye ka vedane bae bidwaye ka vedane bae mikanta umar gafanu ekale gafanu ekan kurevi ei kuriga rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ko kurava fenne abu bakr gafanu ge zamanuga ekale gafanu ge khilafatu ekan kurava fenne umar gafanu kan kurevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga tarawih namaz ko muloni eki jamaat taka eki wagutu tahuga eki jamaat taka eki imam ge fahatuga eki wagutu tahuga isha namaz afauga fatiswa deme duga eruga tarawih namaz ko muloni ramadan Abu Bakr gafanu ge zamanu go ekam motiye gota Umar gafanu ge zamanu ge ekali gafanu de miskita bede wada gannawa aru ekali gafanu de feni wada gannawani tafaatu eki jamaat baawar jamaat eki imam ge faatu ge eki wagutta ho ge pura mundata ekali gafanu naka ekang hippula kanui ekali gafanu ekang hippula kanui ekali gafanu en imam ge faata ge bei Ubay ibn Ka'b ekali gafanu ge fahippula Muriha min jama kurava ejjama takam hedde isha namaz ge faha enamaz kurave gotta ejjama takam en imam ge faten ge fan jama kurava fa ekari fan jama tak baavri wada nugannawa ekari ge fan jama ge fata wadagen mistakun nadima emuri wadagen ballawala fa vidalwani ni'matil bid'atu hadhihi mi kihariti bidwai mi kihariti ya ribeti ke mba bidwai mitanga umar gafanu bidwai ke vidawi ege lafzi maana ki vegen hagigatuga mi amala ki asl fa amale ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam dere nuwata tinre nistakunagen tarawih namaz kuravi jamaat sabit waganta rasulullah sallallahu alaihi wasallam dere nuwata tinre tarawih namaz jamaat ga nistakunagen kuravi kan sabit
denge kalifane kan hutta wale dereno tinde kurabba hutta wale bi nukura bi jamaata ashabe kan suwal kurabi kibegen to hutta wale bi kibegen to suwal kurabu ekalifan hadis ko kurabi ei tiyababi hun enamaadam huri dahiwe dikan timan kalifana feni wadagen enamaadu tiyababi hun macca fardu kuravidana kamuge birufulashe timan kalifana enamaadu kurabu hutta wale ei denge namaadu fardu kuravijje kamuge waanama tiyababi hun enamaadu kurumu nukula digen faanete ei fardu alukame de fardu kuravijje fardu vitaye denge kanno ko fiya faaferiwa ei fardu kame du golla fiya faaferiwa egotum ei wahi baawale ve zamana khasa kamen ei e wahi baawale ve zamanu ga etibba wabe kalum yo kama kaddahiweti vejjiya Allah subhanahu wa taala e wahi ga zariya kan fardu kurabba e bahurita kurige kan ekal kan tat dima efa isa gman ge zamanu ga sadi kurige hem bay rasul be kan ge zamanu ga e kan tat hen dima efa bahuri e be kalum ge zamanu ge ro be kalum yo kama kamma bada dahiweti wima Allah subhanahu wa taala kan fardu kurabba Allah nabiya ki abadu wes ummata oga teri wada ganwa be kale e Allah fonu wi wese gota wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin timan Allah kale fanu fonu wame alam takar rahmatik kam gamen ana kimis takon oga teri wada ganwa be kale kam gamen e kale fan wara ummata oga teri wada ganwa ummata buravedana kam ke biru abadu so e kan datta ehben kan datta abadu lui kotte pan ke fan masai kurabba dini kan datta namaz usmati ta lui kurabba fan sas namaz ta fardu kurabbi lui kurab mage dem fas namaz meti fardu lui ko debba ekay fan ummata de terega wara bisnawa ekay fan ummata de terega wara bisnawa ekay fan ehen kam ummatu ko maccange namaz fardu kuravidana kam ge biru fula ekay fan e namaz kuravu jamaatu kuravu huttawade vi dereno ata tinde kuravva sababu yoti bayan ko debba ekay fan huttawade vi sababu ekay fan dereno ata tinde kuravva denge kale faanu duniyen wadaagatu avahare wadaagutuma adi wahiga silsila nimigen dimu e biru yoti filagen gosfa den fardu providan kamuga bir ninane Allah nabiya ibn avahare wadaag gosfa wahiga silsila wani nimifa den nama yaginum wase fardan nuwan e bes kamen ituraka den wahiga silsila zati nimifata den itur kame fardan nuwan mihar bawa da fa minbar ngoti nimifa zikajassa goti Allah nabiya sahawi wahiga silsila wasnimuni denge biru yoti filagen gosfa ehin kamun umar gafano ekam jamaatu kurave gotan hama jesse dem e biru non nanta den hama jamaatu kurunta en awla kam bodwege ma ena ma jamaatu kurun me awla kam bodwege mani ei sababakattaka kame du kolle ijjiya nota kame manavejjiya sababakattaka kame manavejjiya e sababu fila diumu ekam huddawegen anna anekka ei shar'i qawaid me sawbakattaka kame manavejjiya e sababu fila dahiduga anekka ekanta muddawane mitangol soti ekanta egota vefa mikanta soti e biru e ummatuga maccan e namadu fardu kuravidana kamuga biru e sababu Allah nabiya e namadu jamaatu kuravum du kollevum sababu jamaatu nukurabba kali fandu kolle bi sababu ei ummatu maccan e namadu fardu kurabum e biru fila diya me sababu diyai e madem alum jamaatu ko kurun emme awla kan bodo gendani e hingam wargo faanu e gotta kan kuravi e kan gotta kuravi e gotta ko sei bidwa ennun ei kiye e kali faan e kan kuravi ei e kabu ko maccan aslu yati sabit wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam dere wata tinde namaz jamaatu ko kurawafi e ma umar ko faanu e kan kuravi e ma shariyatu ko aslek kandai rifawa evves kamaka ei bidoyke nukiyene ema mi kamaka bidoyke nukiyene tarawih namadu egota jamaatu isha namada fahuga jamain hadage kurun ei bidoy numai misaka bay mi umar fan Allah nabiya ga zamanu manu pura kan kemiyes tarawih namad mi gotak kurun ema mi uswat ngi bidoy ema alwan men mi kan engunita mi syariatu asle kaneri gamba evves kamaka bidoyke nukiyene ada mi masala mi gotam mi otiaspa mi masala hujjate gotuga bala fa shafi mazhab ge bay mi hu emi hum fatis namadu ge gunutu kiun eba bidwe nu kamange babune emi hum buna gotuga ebe shariyatu asle khandai difawa kame ema gunutu kiun ei masale nu kama fatis namadu gunutu kiun ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam komme gote sabitata ekale fan emmas duas wanden bayaka badduwa kura bafi fardu fas namadu ge gunutuga
fardu fas namaz gunutuga ekari fan bayaka bandua kurabaf ei ashab be kalun terei qur'an hiddas etabbe kalun tahaka kehi diye be kalun shahid kolli bayk ge macca ekari fan bandua kurabi emmastu aswabne hurihana madeka fardu fas namaz denge kari fan emmastu asma fawdu kolle emmastu asma fawdu kolle bi shafi mazhab ge mihum bay mihum bunawatuga emihum bunani eves syariatuga aslinge tinung ge ekari fan fatis namaz kiuba filung ge gunut ehma fatis namaz kiyene gunut denge mihum genna anid dalil kiyai dhaif riwayat sahih riwayat nu anas ke fan riwayat ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam huriyana namaz ge gunut vidawi emmastu aswanden adi fatis namaz ge gunut vidawu ekari fan fatis namaz gunut vidawu ge demi unneviye ekari fan awhare wadagen fumaddan den ei sahih nu den mi hum bunawatuga etanga se kaifan huttawala bi sabab kattake emai sabab fila dia ma ekan huttawan gadu e sabab ki e mi hum e puri aniya gare amalu ekam ge macca badwa kurume e kaifan badwa kurevuni ma e sabab fila dia ye ma de kalunga pura e kanta huttawan mitanga eta ekam amulin tafata mar ge fana kurev amal fula amulin tafata kanta sabab ki furtama kamaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunut vidawi fasnamaduga ennamadigge nu furtama kamaki fasnamaduga vidawi e fasnamaduga vidawi hamekin fasnamada kunu devana kamaki e karefan vidawi gunutaki gunutun nazila ei nazila ge manaki musibatuga gunutu musibat jehewagutuga muslimun musibat jehewagutuga kiye gunutu e karefan e vidawi e gunutu egunutu ko balafi algon men masle nei mihar e sababu ekantan ama annai algon menna ekan kurave mane ki efada musibat muslimun kurimati vejjiya algon menna mihar surihana madike gunutu kiyene kuriya namadiga gunutu kiyene den fatis namadam mi khasa ko fami wa gunutu e allah ge nabiya hasanu ge fana vituri ge vidaluma unganna devvi gunuten ei e gunutu kipen he fatis namaz kiyan hama jassa fatis namaz hama e gunutu vituri ge kiyuma vituri ge kiyan allah nabiya unganna devvi hasanu ge fana ge gunutu ei fatis namadan ge tiyan nan jawni kibe fatis namadan nan jawni kibe ema ei masretai ema eko takan algon men nan yoti agoten yoti ijada kuraifa fatis namaz ge ego tak gunutu kiyum daimi gotegga sunnate gotuga dekigen egotak gunut kungi akamen hay gotuga emma ekan begen dana bidoek ekan umar gafar gami abal fulaka egotak abdas bulumen nei umar gafar gami abal fulaka den anem masale kam yati khulafa ar-rashidun ebahi abu bakr umar uthman ali mihatar bekanum mibekanum kurawwa fawa bay amal fulta ekantatta ei bidoek waneto allah nabiyanu kurawwa Allah nabiya kurawwa fanwa bayang amal fultang be kalunge bahuri kurawwa fa ekantatta ei bidwa ka warto mar bay bidwa veri e bar hujjate go to naga fa e be kalun kurawwa furi bay ekantatta Abu Bakr Umar Uthman Ali mi be kalun kurawwa furi bay ekantatta Allah nabiya no kurawwa e be kalun mesati kurawwa fa no ma harna ki be udanma bale e be kalun nami mi hunna kon gulman huri ei hatar khalifa ne Allah nabiya duniye ke be kan tibbawani ko swarga wannar kam ke guarantee debbe asa tibbe be kalungi swarga Allah subhanahu wa taala kashawar ko debbe asa tibbe kalungi e be kalunna mi unna ru e be kalun kurabbi ke kya mi unna ki be kurave Abu Bakr Uthman Umar adi Uthman Ali radhiyallahu anhum mi be kalun kurabba se be bay kan tatta Allah ke nabiya ke zaman ke kalifan nukurawwa baik karta misalaka Abu Bakr ke fan ke zaman ga guruan fote got ke jama kura Allah ke nabiya ke zaman ke guruan oti tafat echi ke liye fa rakka kura foti ekade ke fan fote ke sifa ke jama kurawwa fa nei fote ke sifa ke jama kurawwa fa nei nikam ballawa Allah subhanahu wa taala kirti Qur'an devva famoti al-kitab ke namo al-kitab mane ki jama kuraifa wa foi ekama ko Allah subhanahu wa taala ke nabiya ke zaman ga Qur'an fotek ke sifa ke jama kuraifa nei ekama Qur'an ga Allah yoti angafa
तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान किताब के लफ्ज़ तावरियासा किताब अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब किताब होती इल्म मिदालवानी किताब अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरिन यानी बयान करवा फै फहम वान कम इशारा करवा माने कि अबू बकर फान को माइक कंगे हान होगे दनी अबू बकर फान का इकुल मच्चे गुरुआ इफते के सिफा के जमा के दी फते के सिफा का अल्लाह होती बावाले वीर को सही फते के वही करवा फते के एकम बावाले वीर फते के सिफा के नु होती है अति अल्लाह नबिया फते के सिफा के जमा न करवा अल्लाह के नबिया के जमाने को होती एक ही चीज के लिए रखा कुरैफा एक ही चीज के लिए रखा कुरैफा वनी अबू बकर फान के जमाने को नबी का मत दावा करी मुसैलमतुल कज़्ज़ाब एनाया मुस्लिम कुरी हंगुरामा यमामा एकिन हंगुरामा ए हंगुरामा का वरगिन गुरुआ हितुदस अस्हाबे कन कुर्रा शहीद वडागे वरगिन कुर्रा ए हंगुरामा ए मंजर उमर गुफान फिन वडागे उमर गुफान अबू बकर फान का हंगास ए बाह का दिन नबी वरगिन कुर्रा शहीद वडागे फी हंगुरामा एमा गुरुआ के लिए गादान कम के बिरो बोते ए रुगमीस तक गिना बे कनु हिप्पुलुगा हुरी गुरुआ जमा करवा हिप्पुलुगा एची सब रगिना हिप्पुलुगा हुरी जमा करवा ए की हिदस कुनुगा बार गद जमाना का वातीवे मिस्तक गिना बे कनु हिप्पुलुगा हुरी गुरुआ जमा करवा उमर के फाना अबू बकर फाना के मशवरा दे प्रथम अबू बकर फाना के फर्स्ट ही वडागे कम का अबू बकर फाना बस फहम फेनी वडागे ती हक को कम उमर के फाना विदाल वाली हक को कम देन अबू बकर के फाना फतेह के सिफागा गुरुआ जमा करवा फतेह की सिफा के जमा करे उमर अबू बकर के फान अल्लाह के नबी के जमान के कुरबा खमे अबू बकर फान कुरबी फरतम अबू बकर फान फस्सी वडागे कमको फहम उमर के फान ए मशवरा दे भी मैं के फाना फेनी वडागे ती हक को कंग ए के फान कुरबी करता जमा कुरबी हमें फदा उस्मान के फान के जमान होगा गुरुआम इब्बहरुआ जमा गुरुआम बावा हाइब्बहरुआ गुरुआम बावा देवनी हाइब्बहरुआ किए गोता ए मशहूर हाइ कबीला मन अरबी हाइ कबीला ए हाइ कबीला के वाग दे कुंग तफाल तक हुरे कम हाइ कबीला किए गोता हाइब्बहरुआ के मच्चम अल्लाह गुरुआम बावा दे अल्लाह के नबिया kan bayan qur'an unzil qur'anu ala sab'ati ahrufin qur'an bawa le fawani haibbahruwa ke maccabe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awhara wadagat mafaw gaden Islam dinam ajamin tabes wannam fer arabinum mi huntas bawa Islam din eki sab tak fitr ge gos arabinum mi huntas Islam dinam wannam farafi wannam ferima mi wago takimi qur'an ge mi bahruwa tahuga emi unge meduga khilafu fedel farafi eka humran timanna mi kan rangala hadith ke nuba ko mi bahruwa tahuga e bahruwiya tafata bay fili tahuga ya bay ngakor tahuga bo tafata e tafata Ugamacca ajami arabinu dan nami arabin nengereta mi tafat kimi kan mi mana ge mustafat nekkan ekam ko arabinu dan nami unakan enne arabinu dan nami oni tafate e tafat ta heke aneka ko ekak mi kan ngal aneka ko ken nuba ko se ego tammi arabinu mi hunna mi visnani emi hunna fenna ego tammi ego tum ajami na kuron hangurame armenia ya azerbaijan muslim ko hangurama ga मायल्लाह रसूल हुज़ैफा bil यमान कईफा ना फेनी वडागती मंजर अजमी के तेरेगा ए बहुरुआ खिलाफ फदी के मुड़े मंजर गुरुआन का बहुरुआ खिलाफ फदे मंजर अरार मुत्ता उफदी गंदा मंजर के कईफा ना फेनी वडागती ए अंगरा में कईफा ना वडागे उस्मान खान बदल कुरबा उस्मान खान के खिलाफत उस्मान खान बदल कुरबा ए कईफा ना विदारवानी ahlu kitabin emihum ge fittaka meduga emihum khilaf ararum fadru fadai muslimun qur'ana meduga khilaf ararum fadru kuriga ummen hallakan alwash kan islam alwash den usman fan qurbi kamaki ekari fan ebba hurwa ge macca qur'an jama qurbi quraish wan ha ge bahurwa e bahurwa ge macca qur'an jama qurwa den ehem muri ehem bahurwa tam andawala gafa e bahurwa jama qur'an qur'an dunia ge ekikan kolta ge fan fonobi e bahurwa ge macca ekari fan jama qurbi qur'an Allah nabiya ke zaman ko sete ham haib bahurwa ge macca Abu Bakr fan ke zaman ko sete haib bahurwa ge macca adi Umar ke fan ke zaman ko qur'an ko ham haib bahurwa ge macca ama e asabe kanu e haib bahurwa ge macca kiyaw mun de qur'an ki be kala gota Usman ke fan ke zaman hoga
Huzaifa gafanu e mashwara devima e kalifan ebbahu e jama kurabba den ehnim bahur watay ke andara rafa den e bahur way kalifan e jama kurabbi guruwa e kalifan dunu e ekikan kolta e kalifan fonovi ema e kalifan e kurabbi amal fulay biduetto hama e faday Usman gafanu e kalifan ge khilafatu ge kalifan ukuru bange itur kurabbi ukuru namadak go e bange itur kurabbi mihar wal muslimoni ta de bange Allah Nabiya ke zaman ko ukura goin hama ebbange itur bange nugowe Abu Bakr ke faan ke zaman ko sama ko ebbange itur bange nugowe adi Umar ke faan ke zaman ko ebbange goni itur bange nugowe ukura ge goe bange fiya itur bange nugowe Usman ke faan ke zaman ko de muslimun Madina ge ikan ko taka feturi muslimun ginawe dium ge sawbun ebbange ei ebbange gowi mami wa taki muslimun na jamaat bay mi unage fasjere annambar jamaah ferife bowe enkamu muslimun nang itura tambiye goto muslimun itura abaha ukur namaz waangule ka muslimun na angadi muslimun hushiyar kuruma goto ekayfan ebbange ituru kurevi mane ki hukurwa goto umuge tangkole kuring ebange mi goweni ei furtama bange denge bange algono mi rajyege mi gowe goni harangalennu sawabaki rajyega furtama bange mi goni mendur namaz wagoto mendur namaz wagoto den aneb bange mi goni hukur namaz wagoto mendur namaz wagoto ge bange goyima mi wagoto ki bayem mi unnage bahiwe goyi mendur namaz re bange ma bayem mi unnage mendur namaz kureba mendur namaz koffe baade hukura ei bidwaye furtama ebes bidwaye mendur namaz nu kurebe na hukur duwa mendur namaz ge rahu gaay ma unna baale go fawa firhina akne do mendur namaz nu kurena kuranjin hukuru edo edo furta mendur namaz ko genge bayas kurebe anebani mendur namaz bange goima mendur namaz ihsunna besara kure me ei mendur namaz ko to bange goima e bange gowanjene bange ge maqsad hasil wagota ei hukuru wagoto umuge tankol kurmistakuna tayyar veveha wagoto ede terega ob wagwanjene ei bayin isaat ho bagadir kurun kurun namaz bange gomge bagadir kurin eba ebange eba goe mendur namaz wagoto ge nunge bange goa amiki ema rajyege mi ekam kurave goi rangalen nun ei sawbaki ekam ge sawbum bay mi hunnang eba bay amal tanu ba kon eba kurave e gotange bange otumge sabab ada kommeagas Umar ge Usman ge faano ebbange itur kuravi ukur duwa huga ei kurin nei bange kalifan e maqsad taka e bange itur kuravi mistakun e hukur namaz waakan ulekam mistakunna engumat taka e ruga eki hisab taka mistakun fetur takol dur hisab taka mi unta feturi foti muslim gina unge sabun e bange goima e bay mi hunnange ba jamaai fa itu e ba adi jamaai tumbayenge ba uni vegende ba bay mi unna enkamu kayfanu e tambihe gotuga e kayfan e bange itur kuravi e besa sabe kala ko kam ka inkar no kurabba e be uriha be kala kuraro wadage etin ijma was yati sabit wanta emasada ijma ki hujjate ade khulafa rashidun mi be kala mi kurabba fa mi ba amal fulta allah nabiy anu kurabba bay amal fulta mi bidwere mi hunge ba hujjate gotuge banaga eli ebe kana masiyoti nu eka tatta kurabba fa allah nabiyage zamanu allah nabiy anu kurabba kan tatta ema timanna menna maki uddanu ambe kiwe migutam hujjata ganne gen da furtam kamaki ei khulafa rashidun nei ebe kana swarge wede wada gannawan kam go ufar kam khabar devwa fa tibbe be kalunge be kalunaki ei ummatu ge emme mativeri be kalunge emme mativeri be kalunge dengan kol soriha dalil yati warid wegen asfa ebe kalunge sunnat tabawa khulafa rashidun ge sunnat tabawa soriha dalil warid wegen asfa dekki kya gona mura Allah ke nabiya ke sunnata ade khulafa rashidun ke sunnata tibani hun tabawa ashe Allah ke nabiya guarantee devwa fe oti ebe kalun amilla fulakan ebe kalun bes nukurabana kan bes amare dinuga hawa nafsaka ebe kalun bes kurabani munin dinuga shar'i dalilaka guluwaga shar'i dalilaka macca bina kurabwaga kan ebe kalun bes amal funa igota kurabiyas kurabani igota oti guarantee devwa Allah nabiya soriha nasunnati bayan ko devwa ebe kalunge sunnata tabaw mangemma ebe kalunge sunnange
خلفاء الراشدين سنة كي السنة نعي الله نبي آياتي بيان قد دفع مع الله رسول الله عرباض بن ساريا كي بدواج عرباض بن ساريا كي بدواج مني كيف داروني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفيه فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا تبا من ترن دير دني هو الجميع كا فين دانه أمة ديني قطم ميستكم بابا بجندات بابر أرار منتا إنا فين دانه إبا قطو كتبا منهم وتي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إبا قطو كتبا منهم وتي تمن كليك فان سنتا أدي هداية بفتبي تمن كليك فان خلفاء الراشدون के सुन्नत तबाव में तिमन करेक फान के सुन्नतहा आई तिमन करेक फान फाहु को वडाया कि खुलफा और राशिदुन के सुन्नत तबाव में होती है बयान होती तो सॉरी है ना अल्लाह के नबी है बयान को देवी खुलफा और राशिदुन के सुन्नत तबाव एम देंगरो को मुझे दक्का एबे करू पूरे बीमार में हुदवारता एबे करू न तबावान होती अंगवा हतर बे करू इहतर बे करू न तबावान होती अल्लाह के नबी सरीहा नस्सुन हदीसुन बयान को देवा होती एम एबे करू के गोतन अल्लाह के नबी के जमान गनु पूरा वाकमे एबे करू पूरे बीमा एई बिदवा हुत्तवे के रूम के मच्चका दलीले गोतु कालम कन्नु के नेवे बिदवा हुत्तवे के रूम के मच्चा दलीले के गोतु के एक गोतु के स्नु के नेवे रे कमे एबे करू पूरा वाफेवा अमल फुलता एबे करू हकीकत को पूरा वाफेवा अमल फुलता पूरा वाफर मकसद से फिन्ना अलवन मन फिन्ना हेरी एक बागर हिकमत तंगे बावरी ए हकीकत को अल्लाह सुब्हान ताला एबे करू के आइपुल मच्चा के कंत तंगे फाल करवी एबे करू माइक हाम को दे को मट्टका मिदीन एबे करू के आइपुल मतिंगे हिमायत को देवी ए अमल फुलता हो के सबब एबे करू को विकंत तक के सबब एकांत तक अल्लाह सुब्हान ताला दी हिमायत को कायमती अल्लाह के नबी आया एही तेरी वडागा तुमा ए कलेक फाने करोई मसक्के पुलुगा फुरी हम को बावरी वडागा तुमा टका अल्लाह इख्तियार करवी बे करू के अल्लाह इख्तियार करवी बे करू तकेंगे एकम के फान एकम के यकीन कम के बच्चा बिना कम के फान ए हदीस को रवाफी होती तिमन करे फान के सुन्नता अदि हिदायत में बा खुलफा राशिदुन के सुन्नत तिबा में तबावाश फौजमानुगा तिबा में फिर के दान भी दीनु का बाबा उनता एक मी होंगे कि गोतक दीनु का तक पर मुदाता तिबा में फिर के दान एवा गोतु का तिबा में नमती अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन मिन बादी एवा गोतु का तिबा में होती तिमन करे फान के सुन्नता अदि खुलफा राशिदुन के सुन्नत के हिफ में खुलफा राशिदुन की एई अबू बकर उमर उस्मान अली निहतर बेकलुम एबे कलुंगे अमल फुर्तक तबाव अमल मन गोती अल्लाह के नबिया अंगवा अमल कुरवाफा एमा एबे कलुंगे कुरवाफा एवा अमल फुर्तक अल्लाह के नबिया के जमाना दा एकरिफा नो कुरवाफा बाय कंतत एबे कलु कुरवाफा कंतत अदि असहाब बे कलु सती कबूल कुरवाफा एबे कलु इजमा वडा के पोती इजमा की हुज्जत हम दलील गई गुरुआना सुन्नत के फदंग इजमा की हुज्जत इनका इजमा होती साबित वा एबे कलुंगे अमल फुलता होगा मच्चा एमा दिन को सवालेंगे होती अल्लाह के नबी आती बे करना तबावा है अंगवा है एमा बिदो वेरी एमी होंगे अमल तंग हे कुरुम के मच्चा एक को तकवस दलील नु कुरे एबे कन कुरवा है वा अमल फुलता के एमा आल में कमा बिस्न जेने मी बिदो बे को बिदो के तारफ बयान के मिदिई dem bidua be ko tumur bay waqt tem kuriyan ko dars taw ga bayan ngen dane doa ke Allah subhanahu wa taala algon ngen men nakiya badwasi wa basaha e bas qabul qura adiya ko tam amal qura bay kam galebum wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh